ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paaikan ka o Kristo. Bigat tayo kakabsat. Good morning. Damudak makita saan? Kaya tadati akit nagyanak ti sigay ini. Panawen ni Apo Ronibi dito'y parokyayo. Kaya makikita dakmet, anong piyesta tayo katumayak mo at makikaan. Lalo no na imas tay pasango yung abakan. Muna-unay, I give you the assurance that Father Ropo is okay. Yeah? Okay, so na. Ngayon jilugan na saan na okay. Nawara, jilugan na. Dak di jay manipod din sangpet da di jay bigan. Kinadkadwak di jay hospital, jay kwarto na. Kung nanak ni sinungatan ti agmisa no Domingo. Kung siya ko na, urin o day schedule ko, kung nagbiro ka tipadi, kamang Sunday jay schedule ko, tapno makaumayak ka na kayo. Actually, before nga na-disgrasya, tinawagan na. Kung nagbakasyon na, nga mawang magmisa no 25. Kung kunakmet ni, nagladaw ka ng ibagan. Inawat ko timisa ko, jay San Jose, Santa Cruz, kung kanya nagbiro kat sa balin. Di kwan, adaman tawag kon, isunakit adan di hospital. But he is okay, Apo. Kung obserbarin dalaeng, kaputa medyo nasakit ka no lang ti barokong na. So kadagiti followers na, ti vlog na, siya pa lang ti suruten yo, itatanga aldaw. Okay, Apo? So hopefully, he will be back by Sunday. Yeah? He will be back by Sunday. Ngayon mitultuloy yo, ngay kararagan kakabsat, tapno awanen ti untoward nga effect dito'y panakadisgrasya ti kura paroko yo. Kaya po, nabsog kay garo daminen, nangan kayon. Dalag collapse dito'y ko nagatidog tatati sermon ko, 5 oras. Sigurado ag-collapse kayo ti bisin nyo madamdama. Pero ito'y susurutin tayong ebanghelyo tata, ket episode, yan, 5 nga episode dito'y, may panggip ti taraon. So nga damagik nunangan kayon. Maminano kayo nga mga napo? Ti may saldaw. Maminano? Ulbod. Mamin? No. Ti Pilipino ket mamin 7 nga bangan. Kita nyo ta magbagiyo. Kita nyo ta magbagiyo. 7 times a day. Apay ko na yo. Sigurado tatay nagring kayo ti parbangon. Nagkape kayo nga sigod. That is your first meal. Doon na dumadapay pandisal na. First meal. Di kuan, mamigat kayo. May kadwa, merienda, may katlo, pangaldaw, may kapat. Merienda ti malem, may kalima. Mangrabi kayo, sakbay kayo pa nga maturog. Wano nagbibuya kay ti TV, kat adapay ti chichirya, kakangkaden nyo. So ati Pilipino kat nalulukmag da. Kat barbarang mat, nalulukmag ti kararwa tayo. Kaya importante. Tada tinangigan tayong ebanghelyo tata, kuna na ni Apo Jesus, malagipyo, ti napasamak, kuna na ijay, letang. That was the reading 2 days ago, the first reading tayo. Nang nanganda ti mana, ngem, natay damet laeng. Natay damet laeng. Doon ni Apo Jesus, in the first, the 2 Sundays ago, pinakan na tinakadado nga tattao. Mano pinakan na Apo? Allah, Apo. Yesa malakat katawa, ti malagip yun. Manot pinakan ni Apo Jesus 2 Sundays ago. Kawan, tuleng kayo. Nasurok nga 5,000 nga lalaki. So kaya't nangasawan, no nasurok nga 5,000 di lalaki, mabalin nga 15,000 ti pinakan na. Apay? Ti punsyonan, sino ti ado nga mapan, lalaki wano babae. Bakay nang ibagahang nga siyak. Ado ti babae. So nga no, 5,000 di lalaki, mabalin nga times 2 di babae, agraman dagiti ubing. So pinakan na tinasrok nga 5,000. Kung natin latan, 15,000. Sino't makabail ngagpakanti 15,000 kada kayo? Mas paktaraya-raya. Matokol iti aklo. Kunadang ka din na po? Ya? Sa tayo sana makakaanti kas di ka aduna, no? Ada di
paabunar ti mga bak, iti kinabayor, wano kinagobernador. Yung no kasaran, narigat pa. I remember it right, hindi nagorden na 15 nga baboy. Binilang ko naging nakimisa, nasurok asang haribo. Laeng, nagkurang pa 15 nga baboy. Tanyang arod ka, madama pala ti party ka, adan nakasabit di jay ayanti ala din. So nga bimasit di karne. Ngayon pinakan niya po Jesus, tinasurok nga 5,000, wano, 10,000, wano adupay, di pinakan na. Nangalaan da, kuna ni Felipe, nangagan tayo, kuna ni Felipe, po, pangalaan miti kastoy. Narigat pa'y nga umanay, dahi sweldo, iti makatawan. 200 pesos kuna nangim. During that time, that is a salary of ti maysa nga nangato ti sweldo na, iti lasod ti makatawan. Ngami dinanganda, manot na bati, 10 ket 2 nga tiklis, tay dadakkel nga paggiyanan ti root, no pangkayumang root. Apay naggapuan na di makan, kuna ti kadwan, no saan mo nga dalin ti Biblia, that is a miracle. But ti milagro kakabsat, iti dayta nga napasamak, it's not only of the magic of Christ, wano ti panakabalin ni Kristo, no di ket di, ti ayan ti milagro, ket di ayan ti ubing, nga nangirwar ti balon na, mano ti balon di ubing apo? 5 nga tinapay, ken 2 nga ikan. Apay nga dabalon di ubing, nagdakkela sa ludsod niya. Kadagiti Hudyo kakabsat, nurumwar na di pagtainganda, uray na kayo, nurumwar ka di pagtaingan nyo, ima-ima kayo, magnaka nga papan di taltalon, nawala ibalon mon, dakilaban. Kaya din apo, ini panawan ni Apo Jesus, if they go out from their houses, nurumwar da, adayo ti papananda. Ni Apo Santa Maria, idinapan ka ni Elizabeth, manungal daw nga nagnagna, talungal daw nga nagnagna. Kaya nasawin ima-ima, adaya restaurant dita kalsada nga kaslat dita, awan. So nga di rimwarda di pagtaingan da gito'y nga tattao, ado ti balon da. Ngem simbrek ti kinaimot da, iso nga saan da nga kayat ngenruar ti balon da. Amen? Okay, din nga datim imot tayo, nya ti sursuro da idiun unana, na kung dito ti balon mo pan di eskwela, ikam to di classmate mo. Kaya din na po, nga mitata sa ahanan, ikam di ba di anak mo, nga papan di eskwela ko na kung ti balon mo, idulin mo tadi makita ti classmate mo. Okay, din na po, oh, natamaan da giti nanang ditoy, amen? Natamaan da piman. Idinwar da ti nga ubing, imagine a child has a generous heart, at daan ti puso ang managtulong. Inwar na ti balon na konsensya dagiti imot, nga lalaki, ken imot, nga babae, nga nataingan. They bring out their own balon, ket nanganda amin, adapay teddana. Amen? Hello? That is the miracle. Ngem day jigayam, kayat nga irugi ni Apo Jesus, kakadakwa, kadagitoy nga tattao, nga day suro na kadakwada, may panggep ti taraon. So ngay di Sunday kakabsat ni Apo Jesus, binirbirok da, right? Binirbirok da. Idi pimanawen ni Apo Jesus, binirbirok da, amuyo kadi, adumanen ti simurot ken ni Apo Jesus, taapay. Nadamag da, tay na imas ataraon. E di na po, yati pagsasao tayo no, ayan na nga tadya, agpaskan di tayo, ibukirad mo at agong mo. Siya atom ati umangas, tabangag mo, ano saan, kita di nga to, no, dagi asok. Apo, dagi jay kat ti senyales, ayan tinaimas nga taraon. Ang di na po, ano dati restaurant nga naimas ti taraon, nakasubya-subyan nyo. Ito kay dinaramanan da tinted ni Apo Jesus sa taraon, binirbirok da ni Apo Jesus. So ako na dilas Sunday no nakimisa kayo, dito imbaga ni Apo Jesus, binirbirok da kadi,
gapu tikinan nyo ataraon. Ayay, timbagana. Wanagan tayo na dagayam ti problema kada tayo nga tattao. Hantay makontento, iti addan kada tayo. Ito kakayat namanen nga birukan ni Apo Jesus, tapno, ramanan damanen. Aglalo kat imbaga ni Apo Jesus, no kanen nyo daytoy ited ko, nga tinapay, saan kayton, Apolos mabisinan. Sino nga ron mo tinimadi tinapay nga saan ka nga mabisinanen? Ito nga kung nadagiti tattao, ikan na kami man po, ikan na kami man. No anagan tayo, kasi ti kababalin tayo kakabsat, hantay makontento, ti adan kada tayo. So i-accumulate more, balin tayo nga agom, balin tayo nga ti pagsasauyo dito, ti agom, kaya tayo tagikuan tayo amin, nga na nga, agbisbisin, tipada tayo nga tao. That's the reason behind why hunger is very prevalent in this world today. No apay nga dote agbisin, gaputi kinaagom tayo. We want more. I remember one story, masidag tayo lalaki, kung apo, kaya't ko ti madaan ti kinabaknang. Well, kung naman na po Diyos, ito no bigat, mangrugi ka, iti bigat, hingga na ti malem, magnaka. Kahit na di mapagnam, no kasano kadayo ti mapagnam, amin nga malabsam, bagim. Kung na, ti Diyos ken kuana. Ngem, with one condition, sakbay nga lumnek ti init, masapul nga nakasublikan di jay, nang rugyam. Pang rugyam ang magna. So kabigatan na nasapapay, rinugyan nan tinagna. Uri tingal daw intultuloy na tinagna. Ingana nga, umaldawen mo malemen, intultuloy na lata, hanga ba kontento. Ingana nga di na napupuutan ti oras, ay basitan ti oras, nga agsubli, di jay ayanti, naggapuan na. So nagdardaras nga nagsubli, taray, pagna. Ay, nagasat mo, tanadanon na ginang rugyan na. Daksanggasat laeng, tanaatake, gapu bandog na. So awan pulos na tagikuan na kadagiti, inaramid na, dagiti kinalagkaguman na tibiyag, malaksid, jay nagtakderan na, nga nakaipunpunan na. Amen? Kinaagom kakabsat. So nga ni Apo Jesus, lukanan na ti panunot tayo tatta. Aday tited ko kada kayo nga taraon, nga noawaten nyo daytoy, bangted, tibiyag, ngagnanayon. Saan kayon ngagbannog? Ang kayo nga mabannugen. Lalalo idibaga na siyak titaraon na naggapos sa dilangit. Di siya sino man namangan iti daytoy nga taraon, madaan, tibiyag, ngagnanayon. Anyo kaya dayjay Apo? Kaya ayo saan? Hello? Kung kita inyo, naglakat yung sao niya, kayat ko! Di ba ganyan po Jesus na ito'y kadagiti tattao, kayat me. Ngayon, di ba gana, nga titaraon nga waten nyo, iso ti bagi ken ti darak. Next Sunday, kung nadan to dagiti tattao, nyo, kanimita bagina, nagado kami na narigat pa nga wat-wat. Pudem di bagina Apo Jesus. Gaputa sanda nga mawatan, nga tibagbaga nagayam, dati na espirituan na taraon, nga ited na kada tayo, ang naggapos sa dilangit, nga iso tinasantuan ay Eukaristya. Iso na ito ited na nga taraon kakabsat. Handa mawatan, why? They don't understand Christ. Kaputa kunada, so, anak laeng data ni Jose, amamutayo ni Maria nga inana, they look at Christ as man like us. Sanda nga nakita ani Kristo ket anak ti Diyos abimbaba kada tayo. They did not see God in Christ. Amen? So nga kunana din na minsan, anya ti aramiden mi Apo, tapno matagi ko ami ti biag agnanayon. First, you have to believe. Mamati ka. Mamati kayo ken Kristo, naglaka ti agsao. How about our action? Ti aramid tayo kakabsat. Dagiti panursuro ni Kristo.
Di ba, balin nga, nagagat tayo nga makimisa nga di Domingo. Right, apo, no problem about it. Kata makimismisa tayo. Kaya kasano da di wagas tibiyag tayo, nga mangibiyag ken Kristo. Tap na makuna, nga ni Kristo, ket si mamay kada tayo. Kaya di na po, numangan ka tinaima sa taraon, anya mapasamaken ka, lumangto ka, sumalun at ka. So tayo sumangputa di jay, bagada naglumag kamutin na po, kung uray si kako na mo tata, nariga mo, no siya lalo, kumita kita kanyak. Sumamay ka na tayo, di taraon tayo. Tiket ko sa wen, no ni Kristo, ket awaten tayo nga taraon tayo, rumbeng met nga sumamay ti panagbiag tayo, ket kas ti kinunatat tayo, ti second reading tayo, balbaliwan na ti panagbiag tayo. Amen. Yatim bagana tayo di second reading, laman numalagipyaw, di kay sawa, dumdumwag dito. Kung ano, ilinipatin nyo, ti amin na sakit tinakem, gura ken pungtot, saan kayon ngagbibinog ka, when nagpipinadakes, ikaten nyo ti naman na dakes tirik na. Okay, dati tinapimpintas, agkikinaasi ken aginayat kayo ket de agpipinakawan kas iti panang pakawan ti Diyos kada kayo gapuken Kristo. May kanakimisa, inawat mo ni Apo Jesus, idiagawid ka, nasabat mo taytay tuweteng, puera de los buenos, yaks akulait sigurado aramiden damadamdama, piang-piang 8, tayo nagmisa tata ket birthday na ket August 8. Oh, rimwar, so, nadadaalan ni Kristo yung panagbiag mo. Wano saan, napagruar mo yung simbahan, ay mare, nadamag maun, teka, ruba mi masikugan. Awam mga rod asawa na. Diyos pur asi, ni Kristo nagbaling nga chismosong. Ni Kristo ka sugador. Ni Kristo ka simbang pet balay da. Lakay, kung na wano saan, di ka man nakimisan. Apo, yag-yag-yagam nila kay mon. Inumlat yan mo. Kagagapon pala yung simbahan, kapapaum nila kay mon. Hay, insang po mo ni Kristo nga man nakiapa. Ang gadin na po. So live Christ. Dahil iti pagkudaan tayo nga si mamay, iti panagbiag tayo ni Kristo. Jadi jay tayo nga matagikwa, ti biag ngagnanayon. Adanto pa'y duwa nga episode na ito'y kakabsat. Duwa nga episode na. May kaano na ito yun? From the feeding of the 500, binirok na ni Jesus, itatay bagana, ijaya na, ititaraon, amang ted tibiyag agnanayon, ipaunag nanto, i-expound na no next Sunday, tinasantuan na Eucharistia, ken into maudi, may kalima, dagiti tattao, timmalikod da ken Jesus, ket kunada, nagrekot, daytoy apan norsuro. Sapay ko ba, tasantay nga tuladen, dagiti nga tattao, agtalinaid tayo nga napudno, ti pamati tayo, ken Kristo, agtalinaid tayo, met tidalan tayo, kamang surot ken kuana, kas ken ni Elias, anataraonan, tinadyosan nataraon, ket tintuloy na ti misyon na, ingana nga makadanon ti pagarian ti Diyos. Da tayo met, ti taraon nga kanen tayo, isukumat ti mangiturong kada tayo, itibiyag nga agnanayon. Sapay kumatakasta.